bašomi bao ba tsenetse go straeke ba tswaletše dikantoro tša SARS ka mono toropong ya Polokwane. Bašomi ba tswaletše gape le dikantoro tša SARS ka Badiri go la Mosina, ka Leboakgomo, Sibasa le ka Kiane. Bašomi ba re ba nyaka kokeletšo ya megolo ya diperesente tše 20. Union ya bašomi ya PSA le Nehawu e re peresente e fegolwana 30 senyane yeo mo mošomo a ba neago yona e swana bjalo le ka thogako. 1.39% that SARS is offering is an insult to us. It can't be correct and it can't be right that from the same coffers, from the same fiscus, there are others that are getting 7%, others are getting 3%, like the judges and the parliamentary. They are getting 3% from the same fiscus. So this time around, the employer cannot plead poverty. Union ya Nehawu e re SARS e gana go tsenela ditsherišano go ya pele le bona. Because of the arrogance of the commission, members realize that indeed we are not going anywhere. Therefore, we must just come up in the picket line and go to an indefinite strike up until the commission listens to the workers. Ba bangwe ba bašomi ba re megolo ya tlase e ama gampe lephelo la bona. Dijo di a tura, petrol e nametša every day. Ha go tla go dijo tsa ka tlung, a ke kgone afforda dijo tsa ka tlung, chicken e a mpalela. SARS e boletše gore ga bana mašheleng a lekaneng ka merabeng go ka fa bašomi kokeletšo e kaone. Ke Mahlatse Phaladi wa Ditaba tša SABC, Polokwane.